Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. Yekikinetita chito en kawaida, kanetishet age tugul akot nebo kipgaa konome kanetishet akoik sobenyin. Akot kanetishet nebo logoiwek chemiach ko yekikinetita biik konome kou noton akotakewal ko kit neu. Noton amune sinyoru kanisosiek kou Catholic ko iniker chito age tuguk cheyoe biik chebo Catholic ikere ile iba uwon tupchosiechu ko kaikai ndakimosek makele kabingani chi amun kot keba kaniset neot kesoe kebune biik kebore Maria netilil, Somwech, tuguk chemwoe sirutik kotilu ne sirunet neu non. Lakini angadan unoniton ko biik chemi yoton kokose komi komie. Ko ng'oliot nekatokchinigei non. Yekikinetita chito korutu kou noton akonome kanetishonoton akoik sobenyin. Mi kanetishet nekikinet tupchosiek chechang kou tupchosiekyok chebo Sabato chechang kemwochi kelenji kitabusiek chebo arorutiet nebo keny kou ni ko kitabusiechu Taunet akoi Malaki ko kingonyo Yahshua Messiah komeboisie ng'alek chebo kitabusiek chuton, yani ingeresa kelelen koik obsolete. Ko kitabusiek any ng'alek cheboisie ko kong'eten Mathayo akoi ng'ang'utiet, yani kikemwa ng'alechon ako kikose ko kit ne kawaida. Lakini kit nebuch kwong'et any kibendi kidogo kele kimwa maotiot Isaiah. Okay, ako bichu kalelen mekoboisie ng'alechu kebendi kidogo ngomi yon kele kimwa Musa, ngomi yon kele ng'any komong'u kurgat 20 ng'atutik 10. Ako chichiton nekamwoe kole ng'alechun bo arorutiet neyos kong'eten Malaki akoi Taunet ngewech keba let kolelen ko mekoboisie. Konyokolelen alak any meboisie ng'alek alak lakini boisie kityo ng'atutik 10 neyoche sinyokekii kele tos ng'atutik chekiribe kityo ng'atutik 10. Ko chichoton kora newendi sikole ng'atutik chon iko chon kilong any komi grupitab kayanetab Yahshua. Tuguk che kor kerisoni komo ng'atutik ko ng'atutik. Kayanetab Yahshua koiyan ile sorunet inyoru en Yahshua tuguk chekimaimuch ng'atutiet. Matiibu ng'atutiet age konyokoik kayanetab Yahshua ko kenetisie kanetisiet nemobo iman. Ko ng'alalet neu niton nekiyoe kouon ng'alek chekakimwa en tai ko kingoit Yahshua koistogei konyokonam ng'alek any chebo arorutiet nelel. Komi sirutik chekisomoni sikikimiten kanetishonoton. Kou ng'oliot nekinyoru en kitabutab Mathayo kurgetab 9 koitetab 17 nemwoe kole amaindo biik divaik chelelach lolotinwek cheosen. Yoche kikuen kele ki en tai akot takoyoe biik alak ko kikichobe tuguk chekikonoren tuguk kikiboisien mokotok. Kikinobe kit neu kikabut kenaben makatet akomuche ot kinde sipit nekor kindo kou divaik. Boisien ot biik alak kondo kumiat kikuren motoget ko ngunon imuche kenaben makatet neyos, age komuche kenaben age makatet nekotokenyen ngo artet anan teta. Ko niton nekamwa lolotinwek ko choton anyun. Ko kingeng'et divaik chelelach kinakenaben makatet neyos ko kikererse lolonoton. Ko nekanyomwoe Yahshua aketchigei kole amaindo biik divaik chelelach lolotinwek cheosen. Amun lyonen amun kereri lolotinwek akotumdagei divaik akobek lolotinwek kinginde kokererse amun divaik ko tuguk cherurtos ako ngorure ko expandeni. Ot chego nginde sotet ko moyoche konyi amun yeruryo chego ko chang'oitu komoe nafas nebo amun kachang'ait. Ko en lolet ko kitue divaik chelelach amun rurtos ako kindo divaik lolotinwek chelelach akotebi tuan. Ko en ng'alalet chekitupche asome keker kele tos ng'alalani ko kang'alale Yahshua kobestos ng'alek chemi en kitabusiek chebo arorutiet neyos
ak ng'alek chemi en kitabusiek chebo arorutiet nelel tos kikirindoi Joshua ng'alek chekikakimwa en kong'eten Musa kole anyun kakoik tuguk cheyosen siko anyun ng'alek chekimoe kisib anyun ko chu mwoe inendet en Mathayo akeba akoi ng'ong'utiet ko kainenyun ko Kirui Andrew. Kou ye kiranet en konetiset age chekitupche ko kit nebo komonut ko kesoman sirutik kou ye kikisir kuren Kingereza in context, lakini tupchosiek chechang kosomoni sirutik en oret nekilele satanic style kou yon kiyome setani Joshua ko iniker kou en Mathayo kurketab 4 ko kingoyome setani Joshua ko setani inoton ko kisomoni sirutik 4:2 komwoe kole ak kingakorutgee betusiek 40 ak kemoisiek 40 ak kelet koam rubet ak kole ak kinyo yomindet kolenji koi weritab Elohim ing'at koichu koik nee koik makatinik ak kiwolchi Joshua kole sirat kele ko kit nekinyokosib ko yeityo komutoindet inendet kwo nganaset netilil komut kwo kimonjogutab hekalutelo kole ak kilenji ngoi weritab Elohim iwirchigee ng'wony amunee amun sirat kele ngunon isoman chito sirutik ko mashida yon lakini kesomande ano kokonamgee ak ng'olyot neuni chekitupche nekikemisusen ng'olyot nekikesoman kila kesoman tatun komeny biik kou noton kele tibaik cheyosen ko bukuisiek chebo arorutiet neyos, tibaik chelelach ko chebo arorutiet nelel. Asome kekerin kou noniton ako kot kou noton konyolu kisib mokiyoche ketie sirutik nekamwa kole mekesomoni kitabusiek chebo arorutiet neyos kong'eten Malaki kewek let akoi taunet ko yemwa sirutik ko mekeyoche kitakesoman missing okot ng'olyot nekimwoe sorunindet inendet Joshua Messiah ko sikikuyo maana nebo ng'olyondoni koyoche kesoman ng'alek kibore in context. Chang sirutik en Bible che kikerchindos ng'alek chekibo arorutiet netai ak ng'alek chemi en arorutiet nebo oeng noton ko arorutiet nelel chang. Ngwany ko tos agenge ng'alek chuton mi Mathayo kurkat 9:17 kele lolotinwek cheyosen ko ng'alek chebo arorutiet netai asome keweken let kidogo sikobit kecheng context nebo ng'alalaniton. Ngeker en 9:10 komwoe kole yekiomisie Joshua en ko okere kobwa togik chechang chebo aisurut ak kiptengekinik ak kotebi koboto Joshua ak alamalienyin ak yekingoker Farisaek kolenji alamalienyin amunee sikwomisie konetindet ng'wong ak togik chebo aisurut ak kiptengekinik ak kingokas Joshua kolenji momoche chechomegee chepkerichot ako che miondos ako oba okwek sionetgee ole teptoo ng'olyondoni amoche rirenetabgee momoche tiseiwot amun kimonyon akur chebo imanda ako kiptengekinik. Kibwonji anyun alamalietab Johana Joshua kora ak kolenji amunee si kirukutigee echek ak Farisaek, kirukutigee alamalietab Johana ak korukutigee Farisaek konyil chechang ako moirukutigee alamalieng'ung. Kikiteben Joshua amunee sikeyoe kouni komoyoe okwek ak kilenji Joshua imuchi ichek chekikikurchi kotunisiet kworokenso kotakomii ak sandet ako bwone betusiek chetun kiistoi sandet ichek ako korukutgee anyun en 16 kole anyun ak moindoo chi okwot nelel ngoriet neyos amun kereri okwot nelel ngoriet neyos ak koyait kosir ole kakeret ak koit 17 nikan anyun kole amoindoo biik tibaik chelelach lolotinwek cheyosen amun kereri lolotinwek ak kotumdagee tibaik ak kobek lolotinwek ako kindoo tibaik lolotinwek chelelach ak kotebi twan. Ko en yon chekitupche komii ng'alalet agetugul nekaking'ololen arorutiet netai
kamakomi ngalalet ne kouno kobaten kit nekanyo kokait biik che kanyo keker ele tepto Yahshua ak alak malenyin kanyo tokikab aisurut en yu ak kiptengekinik kinyokwomis ak Yahshua kit nema kawaida en yekiu en Israelik yoker Farisaek kole alak malenyin akomise koreten ngo kiptengekinik mi ngalalet en yon nekingolole Yos momi aya kotok kele bichu Farisaek ko ki biik che judgmental en Ingereza biik chebo kirwoket ngoker kit neyose ko kakoib kirwoket biik che chenge kityo makosa en kit agetugul neyose ko kile kiwolchindo Yahshua komwoe kora kit neyose kole mochenge chepkerichot biik chemi komie kobaten biik chelyonen che miondos alak malietab Johana akine ko kinyokotepsen Yahshua kole amune simorukutige kou yekirukutige konyo kokany Yahshua kolewenoniton bo ngoriet neyos ak aririt nelel akonyokomwa tibaik chelelach ak tibaik cheyosen ko ne kit nekotogu kele kaking'ololen en yu koking'ololen kingonyo Yahshua komach systems chekimi kimach tinisiek chekimi kimach koyonetuk chekimi konyokotestai Yahshua koyai tuguk chekoyoe icheket kou tam akere ot kou inole en kawaida en elosoen ko kou echek ko okot nginetegei malasima kinamen tuyet ng'atutik 10 konamgei yon mi biik chemi kou biik cheingen ng'atutik 10 ko malasima kinamen ko chito age konyokolelen moyoe kou olekiyoitoi komuche kelen mandatory ma ng'atutiet anan kora biik alak ndani chebo kou Church of God ko yon kisoe ngesas sait agetugul ko lasima koletunen saa 9 inen Mesia alak malenyin kisoe sait agetugul ko letunen not sait agetugul koik system ne ngoit kora tupchosien mara losoen ane arap Kirui ko malasima kele sait nekasa sait non kinet alak malenyin Mesia ko kere biik kole yoe tuguk kou yemakiyoe kit nekitesetai en yu ko en nwokindo ko kimach systems chekimi kimach kosibutik chekimi konyokosib Yahshua tuguk chekitesetai already konyokole Yahshua okwek okergei ak lolotinwek cheyosen chemo ready to expand koechekitu en naet chemo flexible ako ateboniton kokergei ot ak konetisiosiek chito kit nekikinetyi ko ndenete kabla gani komo ready ko accepten biik en kawaida komochobot koet en ng'olyot ngaran any en ng'ololdo kolelen kakeetu en ng'olyot lakini ndanyone chito asikonet kit nekomoe koik ter kolelen koik ter konetisyoni matom kikoi nafas ichon moe biik en kawaida kinetkei tuguk chetam kinete akesungoni tuguk chekinetege ko tuguk chechoton en eleu biik cheriche chekokiyonien lolotinwek cheyosen kotogu kele kit nekikirindo Yahshua en yu ko atebet nebo Farisaek alak malietab Johana kora biik chemo ready koker tuguk en oret nelel kou yearorundo Yahshua Mesia now bichu ko kitinye tradition chechwaget che mokiomisie ak biik chekikere ko kiptengekinik mi kanisosiek chemokikotin yon mebo kanisenyon kakere kaniset nekibo Branham en kasarta age nebore Church of Brethren kakere ot kou biik alak chon kelelen bo Owuor komotoinei koassociaten ak biik alak okay mi sirutik chearoru ine kotok kele moting'engei mesundeito ak uritiet lakini sikoit anyun koit kiomtechin biik chetomo kosikis koyoche kesas no yoche keassociaten kobaten en yoisiet any neyoe komakinomegei ko therefore chekitupche en yu momi lekong'ololen en yu ng'alek chebo arorutiet neyos kobaten bongonutik chekiye already ko kimi chebo Farisaek cheki tayari ko ki biik chelelen religious biik chelelen sikunotin ko kisose kiptengekinik ko kangoit Yahshua koyai tuguk en oret neter kokere bichu kokaik makosa manai kole kakonyo Yahshua en oret nelel nemoche koityi kiptengekinik
Okot ikose kakimwa en karugutetabgei komami en ng'atutiet. Mi en ng'atutiet nemwoe kole makiomisie ak kiptengekinik, mami emwoe. Mi emwoe en ng'atutiet kole lazima kerugutkei kila konyil chechang. Karugutetabgei nekimwa sirutik ko en igorto nebo tournament. Lakini kinyokoyai bichu tuguk cheu choton akoyai koik mandatory konyokolen Yashua anyun maimukakse kotach ng'oliondenyun kotko rigid, kotko mochobotin oker tuguk en oret nelel soechekitu en ng'alekchu. Kotok chekitupche kele ng'oliondoni mi Mathayo kurkat 9 koititab 17 ko mami chi neking'olole ng'alek chekakimwa en Musa, ng'alek chekakimwa en writings kou chebo tienwokikab kalosunet. Mami chi nekong'olole anything about ng'alek chekimwa maotik. Mami chi neking'olole sikole any ng'alechu kanyokomwoe en arutiet nebo Yashua koter, kobaten king'ololen atebetab biik chemochobotin, che rigid, chemoiyoni kotach tuguk chelelach. Ako atebonoton komiten akoi dinisiek chebo nguni. Dinit age tugul komomoche konetisiet nelel. Kimoe kityo kinetkei in cycle, mo ready ko expanden, mo ready koik flexible kou lolet nelel. Kongoi missing.